Ibu Susi. Sini dong Wajeda. Minum bandreng nyerap letih udah dijalut krete lau mangan pengen ayam geprek benapi kayak urip dunyane pating pleke. Ibu Susi sayang, ayo dong Ibu Beda wajah indah dikabaran nasibe badang duwe lagi wis kudu gerada eden kita kongi loro pegawai. Ibu Susi malah dolan biyangi aduh ayam. Ibu Susi terima kasih banyak Ibu Susi. Wajeda ngajakan Ibu Susi. Bos parkir diajak ke depan jaran Dewi Slidoyan malah milih usang ning brutune ayam. Ibu Ika, mau jaket kaki nggak sayang? Dah. Ibu Susi spesial. Bu Ika. Terima kasih banyak Ibu Susi, juga Ibu cantik Teteh Santi, Bu Hazaida, terima kasih.